o tūlanga ia. Tā tala noa lai titi ai mea ia. E iei la mea ka o digital currency. Iei mea ta o stock exchange. Iei mea ta o a foi o mea o crypto currency. Si ka tala noa lai titi api o le bainga mawalunga le te mini o popolenga. O awala i e ui atu ai mea tau o le tupe ele lea po le dirty money. Ma le wha moe moe. Iwa. Na whaia si umi o mātara no fo i masitasi o tamai tai whai pisi nisi i nei. E halu rara tamai tai lea malonto o lua. Join me o stock exchange i New York. Iwa. Te la lasi taimi o maa whasoa ai. Ma ufisiringi ai po le sona malam lama as a business woman. O lea, o toenga whai e middle class e tangata e maua mea. Nei. E manei ala na whaasoa. Ai la ta whaasoa mo iai. Ona ta toe talanoele i le vanga. La sofi na ngalo i le tupe fau. Ma le va ai mamao le fionga i le li bale nia. Lea pe i o lea o wha lea ngai nai ma whapea mai ia le vanga le tua ngai. O lea ua ba ai sa mo i le me pa ai sa mo i le malaia o tūlanga ia tau dirty money. Tau po le money laundering le lava o lo tau mita i te mea. Tau whina. O le mole mea o le foreign exchange. O le mea o le ma. Yeah. Me foi le o Bitcoin so ai no mei. O mea o le mana iei. O la a whaetu lau tala lea. E pito e sili ona le lei le mea le o tala no ina sa mua. Ai le i whaia. Yeah. Yeah. Mana tua o atu nuu ia lena la vea ke le mea. Ia la whaetu lau tala i nei New Zealand. E ele mole mea le one coin. Na sa. O se le vai le alu le au sa mua ni. O lusi e pisi nisi o istanta. Oi, o lusi ai. E ka lawa le wha lima o le o te tau wha malulu i le si fai pisingisi. O al tu langa fo le wa le ise si meto e kapa e ngal paule mea wa fialu lo i le o lai wha. Oi, sure. Maliela. Taimi tonu ana o le whatua uma maila u ia u kose se o mele o le financial mentor. Ona whaila ia lea o le conference tele la wana ona o mai tata mai whafo le o mai le mele. Mato o umai ala ia lea i le Sky Tower nga whai ina. Ai whai ele tala al tangatalna. Saula o e pea whape kele karkongul mele. Abatu se lau tala lea. Aro le lafo le tunu le te saua. O nga whai le kungunga koe lafo mai. Nga ilola ia lea. Le se senga le tupe maua. Le la koe lafo mai. Ma le mele mau te whai atu ai. E whaaputi tonu i le mele au tupe. E te lewa ai se tupe. Si roi lunga malo lima. O whakula ia. E whai langa o la koe proof le mea. E le whekau i le kupe koe sau mai o il matua tunu o Samoa. Le kupe le. E rao e tule. O kere i le fwoi Samoa o saulo mako tina i mai sau kama. Later on i le tolu masina i tua atu. Yeah. Ai ka pungi ro. Wa sa ili le tangata na amata le melea. Ai amaka mai ngai a oto. Yeah. O le winga la o whaamatala ngai le lei ele tala no inga le tingin nei. Le maa nai ala na o le mele o ele maa lo le tingin nei. Wa au mai whaali ali iluma. Yeah. E tongi maa uma i tangata e malama lama i le melea. Le whaafufonga mai nisi o i lato na i tonu o le mele o le one coin kile nga o fai. No, i sainga le lako malanga. Malanga i sainga. Le ali tingin nei. Le ai ma se si o mo i se mea. O le ise one coin ki ngai ngipsi. Le ise mea. Wa fiula le wanga le toi o mai anga i ngai kangakangi. Take lava la Pacific Islanders. Le ale whailo ilo le melna. E alanga take Pacific Islanders. Because they know very well we are vulnerable people. E mana na olo alama le temil nei e moa mai le.
O la utala na fai I vaenga lea. A whaapea e na o leo tau sila lava I lunga o tau computers ma mea nae tau sila I tau tupele mo. Wai sau vai mai, ia ua moa lau lus fulofi. Ia ai alu la whakwele. A sila I ele melna. Ele se rio mane ele mea. Na ni ma fonga le te vai atu ia. O le mea la na no fautua I nal to tele lea. O tele tali tonu to ngā mele o mai malvanga I. Ia, le la o wai. Ai ona la, e le I whaapea ona whaamalama le lei I to tonu le mamalu o le Pasifika I nei. O mai atangata ia whailoa, ma whailoa. E pela o lau na o tele whaaseala, o tele whaapea o te whatu, tele fia o le ama koe sa mo me le ai. O le mana ia ia tau, o le o tala no ina, ai le I o iai. Ia. Le foi la lu I tau o le mele la ie. O le lu tau la na. Le wa matan whaalia li mai el to tele. E whapea ia la ka kualu rola. A oi na foi la. E mawhai e le malu. O na whai ni tu la fono. E matua wha mautu o il mele. E le mawhai o na whai na I se tasi. E mane foi la manatu la utau ai mai oi. Le si tu. Ia. Ina ia matua wha wintu la fono el malu. Ina ia whaapea na awaine I ne ia whaina tātou. Lele me na o iele mele na tātou blacklista. Ona na whai ai tua aile I o mai tonu nei. A ngā whaapea mai tu mape o mele o ele mele. Se manu e maua foi ni tūlafunu. E mawhai ona pui al mele. Ia molaki le maua o mele o kako blacklist o laile I. Ele I matua o ngaonga tele le mea. Ia pe o lau na toi sosoti e le tūlanga lea. Ai ele se mea leanga. O se mea le lei. Pau le o lesi mea ua matua I le leia I e te au mea lea. Wa au mai a lele I whaia. Ina ia whaun tūla fono e wha mautu o il mea lea. Ia. Wa e pei o whea o na alu le mātanoanga. O si tamai tai lea. E whai tau lata I le miliona lana tupele ua laitono le o le stock exchange me kau stock Yes. Toe o le tala mai tamai tai no o me no fia sili e a fia I le me ka o le dirty money le me o money laundering le ta on tala le ai ele na tele o le paule se sengo le crypto e fast money le crypto e vave foi ona patole le stock exchange e ia le temi o crypto ka kaunga e kilo ma ai ia temi uma kaunga e monitor ina ia o le stock la e tuailona ai mautinoa lapa e maua le tupe o le temi la nei o leila o pa le maketi Pena tau whaile ta mai tai fole le na te tau o mai se ata I ata. O te tiu iai I tue ngā mei ia matue peila o leo o stocks le lea te mine o le o ta vale leo le tau o le Tesla. Tesla. O le Tesla le si o le SpaceX. Ia o le Amazon. Pero mai e whainga e invest ai. Awa le pa umai na pa ua ta I vai wata lai le. I te misa ua I lunga le tau se lau ta lai le. Pero o le afoi o nai vaenga na e lea tau mawhai fole ina ia mawhai o na ai eile tatou atu. Ina ia e se tau swing o le mawhapa, pato lewa e au mai. E foi le risiko le mea. Mai o te sos investment lava. E whapena. E iei o na I tū le lei, e iei o na I tū leang. Pato le mele ngā rua, iei le māloma le lato wa ai mamau. E ta pena au tawha. Iei ni solid rules and laws e afo. E te inai, ia le vanga. O le ta amilo sanga o le lalo langi ma Samoa. E te wanta tu wa ai toa. E le mwhain tu Samoa e ta amilo lalo langi. Tauli.
la so fina ngalu ba ole stock exchange for le tulepa ko kikia kai se ko ngai mai va kursu ya youtube ya ya fa pela e tau te le ya fo le autilo i lunga i mo me o computers mena e autilo toa ole va vele ole alu me tangata la fo le fa ta wa i o makwa i lava to mai le me ese le va la to ai fo le alu lunga mat pa u la lo le wa so se e tele mo me o business ma company le i tono le stock exchange le ole va ai la tangata ole ala val pisingisi la alu lunga ava pe ol chausta nga le na sa no Tesla ava pe Tesla le wa va to la walunga ia ulo ngal tupi ai oso mai le si ku o pa u le ia ave se melang ku pe nga atu i e fa pe na le fenga le mele le stock exchange ona fa fita ulila pe afa pe fo le tau jo ia te tonu ai le lava tele so tatu malam anga ia le mea ole ala le ona faule la ua fautona ole tangata e alu i tonu al melea nga tangata fo le e lava lona silafia i le melea ma le tangata o lava lana faasoa e mawhai e ona alu i tonu meni ai ia tatou latou ia mana ia ngai mela ai kia pe o bitcoins ma me ia ola na ole mea ia fautu la fono vo lele ia waine i tatou awal tongon me vo lele wa e fa lango i mai fa moi ia wa pe o tasil na va nga tatou esele e mana o mia le vave vo lele na mo multipi ona e fa lango ala ia le mele le ai e tele fa lango i me ia a te fa lango i fua fa toanga ma mena awa o inale sa waile pe o le mana ia na le mele te tel no ye fa lango i me le te mo wal te mina au me ia o me mo le future ya o ia malo ai pe walan ta tala ile isibanga le ota ono mele ve sil par meni yo ta ua tele po i le vai mamma o le fionga le li par mia yo e ta tau i le tatou wat nuna le ko me ia ai ele i tapena ia i le tatou wat nu vole mo le lumana i oisi au nga pulanga o le afai mai ona le vai nga fo le ta milo sanga o le lalolangi e tau na tatou filosofi e tonu le mfenta tu ma va ai au ta milo le lalolangi o lona vingi o lea ta milusanga tatou te loa ia e tatou na filter vai mamma le ta milonga lea o a me tarafia ngai ma ta milusanga lea fai o a me le tatau na awai ai ia ina nei te ua toe tau ta atu ma toe tau mawhai atu le sao Samoa ia ua mangoto le ngafo pe tasina me ala sa vai lau te lenga le ua manatu ia le whainga malo fou ona o leo te tau whai tau atu o le lua afe se furu ma le iwa o lona winga pe o ina na fuafua mai manatu ia o le vana whai na mafua mai ei o lona winga o le tau ta pena ina o le anawa tau o le fast ele ta pena le palota lua o lua tasi i le tau matau atu na amata mai le lua o tasiva i le tulanga fole le ina ua whamawai le fionga le li palimia ma pese mai loma le HRPP nga ilona i tu malo i o tau sanga na lua fes fumaneiva so solo mai ia ma winga me ua leva o na tau ta pena mai ele api o lau tala noa leota na fo ia nei vaenga na lau o nei o fai onga nei mo me tau wa ia faali leo o me tau seleni e te ia mei o stock exchange digital currencies ma mea uma ia e da tau o na va ia ia tu Samoa mo lumana na supinga tule pa fa peta te manna o tau te hoi tono le o fa alanga tamba leo le fa alanga mai leo le o lalang ia taun talia okay ai ia matua ma waa
ia tulafono e pui ai me lea e tau te lo le ia le red flag lau au mai red flag ona winga o e fale tonu i ona mai leo tulafono le pui ai me lea tau te loa foi o la ua green flag le mea lai mana ia i on whapea mai le o mato e le mato kiwi seiva e le kiwi seiva mato i ai foi la agencies ia isi foi pisingisi ia o mai ala tau ia e whalau i loa ma awatu matou ia whatetenga o le generator le ei matou kiwi seiva o le vaenga la lea e o ile stock exchange ia ka mai o tu pela le matou e ave i tonu i o ka malanga le pinge me la uri a alu la ilunga le tupe alalang o mau foi matou le matou fasilinga i matou kiwi seiva e fa pena la le alunga le mea ele mawhailan matou fe alfa i mawhai aku i le ai e mo ke le manga o e avel mako kiwi seiva i ngā e whai le ilanga fa pena le tavalengo le tupe le pena le tavalengo le tupe o to tele la bala e whai mai si pe risky el na mea le o mea umai risky e risky uma mea pa e ia atu la fono e mwhai ona kai dai tato o le meta ua nga o le solid to tulafono ina ia mawhai ona pui ai le tuna pato le whai unga le on matardonga ma le foi tamai tai whai pisinisi nei Amerika ele o ele taru mai ona invest la umalontono i meia ele o vai stulanga o mea kau laundering money i meio stocks ia ele ona tele o ele au fasi umi o whaongai la ua malatu ainga ia meia i stocks ia io e so no facility la sa wa ai ile mata upu le utau whai le malo sa moe olana fuila le mod ma ile mawhai ana i loe sa mo pe a le oso i tun ile mawhai ana malam la mai sa mo pe a le mawhai ona tulanga le pepe o le ua tutu foi le tuanga i mawha mai tala e whaafefe le atunu mawhaafefe me leanga mea ai pe mana ia le tapa ia pule le tatanoanga mawhai loa pia sa mo se awar fefe swinga Paule mea fau ia aua ni fau atu la fono fo le mole le o se vaenga fau fai ia fau tu la fono e pui ai le atunu mai i le faina i tuenga avano fape ia o sale sa lele ala usau nonga tule o le fainga tonu ngala na e tato tu e fola i tu la fono e te alu ese lo mal tu la fono o na winga ia o ela tanta le la vea i fo le tele o lo ngau le la ngau ai ata tu o tu la fono a fa pe ye se fa le ton ka ko fola i le malo mal tu la fono le na mai e va pena se mana tu vo le ai sa le a fo le sa no ngana au ka ke fefe le swinga lango le alu ka vale la langi lo ka vale kwa sa matal no foi an po msta si fo io o so vo le o le vela la o mato e kalesia o le se fai fai fo ia matal no ele melo swinga e ke ia le umor ni masinga a le la o melis masinga e fa penale o langa le temil ni o le to pe oso e pe mia le o oso mia le o masinga mia le to sa wala tupu melna langa o kele me tupu o tele me tupu ai la kiki pe wala kiki le kaimi pe la o le swinga ia kele swinga pe la swinga le la isa mo o le ape ia kele va vele alo leso ele ai langa o le tele swinga a wala kiki te me fa swinga ia ia ma i foi mana tu le io MJ Maxwell io e malanga foi vaanga pi o le investor nga ile American Oil mana ia o te loa to tele tangata no tana no ala isa mai tai sia pe fia fata i mo ala kuai o le manu vai tangata na matu fainga lunga yeso o le manu fai mele
O le man fai me le o le whaatau o share. O le whaatau o latu share. Ia whai mai atangata e manui ai fo latu te lo taini. Anyway, ta ese ta whilapoai. A mai se tam ta puina o e whitangali. Ole, wana na fina matua whatumuri ele o le siwai mea o mātou o Manreua. So olua ni na mali liu ai o i Manreua. Mo meo taunga whanga fōi matulanga whapena. Ia, o te lo le to te le a Manreua ma South Auckland sia e whafonga mai ta Pokalampi. Tau ala se whautuanga fōi le abatu i e awale o mai whafo e whaile ngalue ngā leo. Ma mata fōi lea. Langa e a fia lo le mea leo le whanga. Ia, olo no inga tau ana i tonu umau whale ma mai a saunga le mu i tanta uma. Ala fia tele tātou fōi le le saunga le news. Fia ke kā konga ngā pā le mea oso lo i whafu. Oso le mata. Ia e le lo. Ia nau elwa tu ai le tūlanga na fōi le ua. O tele se whale tonu. Ia, peo si talana i ne ia mātou. Ai, se umtau puleta o watutu le pa o lea ua. O le atale lo tea ia tūlanga o ngā luenga ma le tofinga o le advisor ma le principal advisor i le malo. O le mele leo te tau o tua ia le mau i le atunu. O le whai mai. O le advisor ngā o le palemia ma le avu. Ma le principal advisor. Ia le fionga ia laki. Le ota. Ai, ole advisor uma foi le i tono ai o palmene la to ia i tono le o mo meu o capineta ia male sunga ile le fionga le li palmia. Ole la fa sia ni si o vai mai. Toli ko kongia ia akamaya ri o mayari ko kusa makongia CEO ma ai na faila usai li linga tongia ali. Chief Advisor o New Zealand. O le tongi o kamanga e amaka mai se lau valu se fulu afi. E a ia tu lunga le lua se lau lua se fulu lima afi. I le tautanga. Whaopopo i ai. Maona livi e 4.3 weeks. Annual leaves. Vai la e le te le o le senga. Ia ale a mai nei o isa mola tau ia se lau luas fulu ia toenga me va pena. Au tu pesa mo. Au New Zealand la le tal no toi. But me fala na le ava toi la u foltuanga foi le tangata ia pe o be besi foi le te le o le amount le alanga te le foi le ngai ngoinga male ngai luenga lai fenga i matangata ia. O tata ia la tu te ia uma policies o ato ngā mea jese o kaka ia le lunga leadership sa. E pi o la tōne o lea e pi e fōlanga ia le fionga le li palemia, sui palemia, ia o kapeneta. Ila ka whai unga whai. Wai ele te me whai unga al kapeneta. E lunga la lo lako waunga le whai e tonu i. Pe whai me lea pe le whai. Na tu atu le vanga le. O vanga la le matua tele la la susui. Le principal advisor. Ma le chief advisor. Na o le vanga le. E matua su e fata pito. Le mea le fai unga al kabineta mal fai unga al palmi. Pero tu langal na le abatu se manatu voi le. Awa tato te vai tupi. E vai le ngal wenga tata le fai. Ao foi lá te me fale tonu ai il fai unga ale kabineta ma ka koe vai uma la vele ori e ko. Po le alla advice le ave la advice le ave. E peor tu langal na vole le ia sa o tele lopenga i se advice al toina. O tu le pa le sai le mali le ngoia o palmia. O tele lo vo pena i se principal advisor ale al malo sai o tele lo na me al mana yo mele le o matua au mai le ia tamai ko ru
Ola te me fale tonu la advice. Ia ufa malolo. Ala kuleska kai amai ngi voi winga la yo me research. E te alvo le research ma ele va pe el mele ta ti. E tato te uso em ka ko mai le ta tal no atu. Ele va pe voi le afai mai se ilonga afai mai palmia. Mai kalongo mai le mele. Iam ka ko kalongo le malama ko ala ile. Mon serman na yo le mata tonwa le o ta tal no ile ta. Saya advice sa na ye fo le si le yo maton sai na ye advice nga le pale mene le tu falenganga wa maliu o si yo wale kenese sa yo sa pa ya ongai malu so ta sila le advice al malo ile temi yo le yo mai sia advice sa ye ai elo na fa le tonu fo le e fale tali ina tele ta yo le malo le nava itemi e fautuanga advice sia pe na dominate lava fo i ta yo le malo i le fo i itemi so in other words ile ia nga tele la tu per malo ta tongi i na po ya mo ya nga isia ile tele le fa nga ina ta yo le malo nava itemi Tawa yo le mele la uva tua ia o auta alo mei o football in America. Pure 49ers ma auta tele. To te loto. Ta sila tupe te ler au footballer. On mon fo ma yo ma fa. So se au football la vengi. E yai le tanta le feka ko o le advice. Au tangata fa pito o le doctor le ma fa. O tangata la lenga ke advicinga tamata alo. Coaches, me uma fapet. Eu fora le system ole banga itu tono fapai. Ele misi advisors kama ke makua ki kele ko kongi o kanga kai la ko ke advicinga ia ta yo le nei foi fapena foi auto New Zealand. Ole la o philosophy. Ma tasile men fa no ia ole leak out o le fa kai mele ali i lota. O le liki o whakai mele mau mai aisia. Tele o me temi ne tele malama pe aisia e linga fai pe ta ngata o ta ma au whainga ruenga le malo. Le mele o le lika au tau mea ia. Nau mai lola ia lea. Ambi la observa, ambi la tu wang whasalau ia. Maua mai o la tu manatu e mai ia. E fina wina ia mta upune ia against i le malo. Ia. So, o le mea ia tau advice. Ai la oe, o leo talaki, leski, oi, apulu lea, Landsport. Ta tilo la ile le toi apia ole pale mie lungo o social media. Ona tatu lolo la ia lea, o le pātala lea advices. Yoe, o lea whainta tō wa ai, o whautuanga la ia advices ia. Paititia vai te leo suinga tanu le toi alu ia Tana le toi apia ia le whiunga le li pāre mie lungo mea. Wa tu i ti ai le mori. O le ravala ua mai fole le whetongi mai au latu. Au le toi ano ia le atunu. Ua whai ia, pe o na ua ngase i fo i lalo esia. E sel maa nei o le advice le ua ami le li pānia. E taunga tāla. It's very expensive le ole advice e manui ai i le whai unga whai. E mese la tatu teita. E manei tele mta apule ua tātala noi ai. Langa le ua mai tau mai se lau fia. Se lau busfuruiva. I le tau sanga. E moku le se lau ua iwa na. I se whautuanga le lei ua whaongaina le tai. Ma ua tia mai le moni ma le whaamaoni. Ole whautuanga. E se matango fia. Se sauno i. Matua i sao lele alau sau nanga i le melna fo le ua le to e sau e lunga le media ia le fionga le li panmia.
Ai sila foi lai tono le ol palmeni. Fautuanga la le al tangata lana i tono ol palmeni le i laki. Ya. Leuta. Pingi kong ol palmeni makaupu. Ya. Awala mai fa fo pingi kong nga. Vai la le alu la walu le afionga le li palmeni. Kong isa o kwa kong i e o foi lai mingiska ia le tu i fonu. Pingi sa o kwa kong i. Ya. La o mo sa o mai ala ingal sa o. O le mafainga kali le sia ori lai o. Langa le la o fifiri tonu i le sa o. Mon tangata na no foi tonu i o. Le o fauto ina palbia mal minista mamiska. Awa nge ko mai ko kalngo man ka pu foi. Pingi kong yo. A fai a kwal kala iai, fai ai. Ai e fa maoni la o tu talnona tu tanoi. Walanga o le fa fonga le tunu ato. Pe on mena vo le mana ye la le mele o talnoi advice ia. E te tawa na fai ia tatu mafau. E tatu te va ai advice ia le fai le uri. Owe i ale ole to saule. Man vai la e wa fiu le wali. E koe kausu ese me e whaale tonu le fionga le li pon mi. Ale ua mai. Ia, o le fionga voi le sao whapitu. Lena sao ai nei le me mulmuli ale ana o whalongo i. Ia, i. O le tia fia le sao whapitu. Ua le toe amana ia. Ele malo, whapea voi le fionga i le li pon mi. I. Ia milia sua le i fafu. Sorry. Ia vai la, vai sila la e tu le pal bele o e. Wa fiu e kausu ese mele anga le fionga le li pal mi. Au le koe vai stala. Asia, langa le to sau le pal mi e va foi e fa intan no ngambale ori. Ole o upu pa langina na fa ngai le o matua no fa longo. Ole retaliate. But upu le ole inexperienced team. I refer anga i le fionga le li palimia. Man whainga malo o lo i timini. Magabek, sa alay. Ia tatu tiro lai, e tasi ala meo te whanua noai. O le o mai whafo mai malili o sa moe le ngangana ese. O le wha moe moe. Se tau atu i le lalolangi, mea ia na whoringa mai le o latu o mai ave i whafo i tangata palangi. Ia manino e palangi, e sa o latu. Ai le anga le malo o lo tula i maritimine. Na vale ngol banga i po Australia po to le PC le file interview al long tu. Ato ol pasika ini. Ol pasika ini stene na le la vui kom foi la ko vui por kalame. Ya ona la banga. E pi e link kana i o ile Herald. Okay. Ya mai si newspaper de tele i nei. Le Herald ai o newspaper ke le ana ia ele o to tele se si o fai tau i nga newspaper wa mango le o titi to luma mea o le o to ia kausu e fo le Herald i ngi la ko foi mea e kau fa ka wela ko pepa pe o tu na pa pena ia o so mai ile vai nga le o Pacifica le o te fai atu ngal mele ia la mo kau fela ko foi po kala mei e fai si ai ele mena te whanau pe na o to fielo matua o la to finga fo na o to whanau o tu i ele to finga fo po se AAP ele le ta urba. Ia o tele i loa i e pole ale to finga na a nga o whanau longo i langa il fatatan no nga malvaengal na. Okay. Nai au mai ele mea na fo ele o mana o lo matua e o fai mela lantala na. E fo ele o consistent i ale i al whainga malu. E o mai e whafole media. O le mana naoa, e o mai whatan no le media e whafo. Mana tua tu le epa. E esel mo le meo le whatan noanga, fo le whasamsama ngoa. Aia, tailo iei, po le upulu na e whitau iei. Le mele ana whai le palmia ma le media o masa mo. E esel le mena, esel mo le mea ka o le conference, i se mata upu. O le fiatal noa ina i te tonu, o le palmene. Peila o le mea, matau inei. Ele so ngalul mako palmia ilunga karkalango mamidias le ai se ilong ngala bo sa se mta ufa pe mai o le o mo mai o le a vai se le si o miniska o ngol mele fa kwa lo la ia wo mai ia o faile conference nga le al palmia male media
whamtala mai palmian me le tu. Whapena lai ni. Ai le se me whapena ngofo whal palmia aku e media so le whakalkalongo imtau puma. Ma le ai se me whapena. O le se senga na me ia. E se la me le tam whai me lo mutu. Tam whai le ina ia alu ma whau tangata. Ia ko vai a whai ia media conferencing ai lua mena e se. O le wa mto e se mai le afionga le li palmia. I mene o whatatanonga mal media. E se mai la mal mo me o le mta uku fo le onga. O le la tau ona tano mai il palmia. E pe tu langa na. Ai le fa pe al mele tau o mai lo matua male wanga ia le media zile ala tu. O vai mai. Wa inexperience wa avo. Selfish ia le palmia. E na o nga o ka ko wa le tal no ima. E le o kala ngo mo se palmia ia tatu pe ona ma wa foi ilau kala mea ia patal no. Ele ngo fo palmia vili mai ao e kala ngo ku ime. A foi le te fe tu ile ota. E pe o le tala foi le io o foi le ngo siri foi le head le pe head ia io foi le ngo siri. Le fe mai news le ar publicio ina. Oi. Ngalo ya lingo. Au tanga vai. Tipi au tanga vai. Tipi au tanga vai. E mana tu foi le melen fa ia mainga malatu. Le yo le o tatou o le media e ke ku runga ma e alu e su e me mo ia news ele mai news e su e ka ko. To fa pela pe o le mele o tasi na me o te fa no e te le tangata ia la tu te lango ina ia. I vai ia fia me ma tu le. Io e fa lango le laku knowledge e fa lango le latu ile tu ala lo tangata ia. Me foi la lenga latu o mai ia tala. E fa lango le sao ma se a sawala le tua lalo atu le epa li mongi malato uma se e o se ia fa pena io e le pele tato e ke sa ili o te sa ili le ai ma se temi ke ngofo kakangira ke fogi fa pe panmiro kon mai ia se ke mi fa pe ngofo fa pe kon me se mi ska fa pe tu io le mele fa pe ne se kai mi io e te mi fa pe o se meu ke manga o ko i prove o ne se mo tano fa to am finding out mal au se minister ia pe pala one o ro ina le fionga le pania e na te mai le approval e sa o me ai tatu te li tala no ia a le vaenga le io e fa rola o il tala le anga le pokala mile na liki matfaka tatala no i le mele le tulanga o le tua ia o le lua se lau tolu se fulu ia nga o le na o le estimate tatu numbers o mamau tua no to le lopo fe a pifa pe na 233,000 New Zealand currency na convert lo la ia pe mo ele tolu se lau fast fulu pe talas samotala le tupele o manatu e pay back ai from July o le taimilena o le lai tau o le malo tau sila o lo ia ilo se malo le la o la to mai lunga o le faka o ai lava na liki le faka ale winga na la utala le fetu dot pe o vainga ni e falango i me liki mai yoi ele o sa ili ma se tau mai ni tala moni e fa file moele atu e sila lele o temi nei ile se sengo temi nei ma le temi o le saule fionga le lipa le mia faia na interview ma le media a Samoa o te le se sengo yo o tau le fe e mai le au ese o le ni la to o le ni la ko enforce Orang la ko information. Iyo. Watching lapa na mai le tala sa o le fionga le parmi. Au fai ma winga tangata ni le mimilo. Ko yo ngela mimilo ngia do le ko mai information. Tasi na fo na poto iyo. Ya.
tawhaiwhai e vanga le tupe le o mai mwhapea o tupe mai mau mai le tauna whai e kapeneta le mele o le alau o le afoi o le toi whafo i tu o le tupe le tutongi e le tau tonga o tui no ali na suftinga Te repa taluna tula i mai le toi ina o sailele te iai mangi liki mai o ngi me whape kua e sau le yaso le Yangi me whape an tatu whalongo iei ai fia se furu wafe walu i tau tonga o le tele o le wali i anga i kongu i o le palmengi lei i lei chau pipi fia ofisini ngi ai le atunu ulame langa ile iai ama se singa liki mai ingi me iku te iei ma se me whape na o la ofisini o le ala au tua ia ile tula ile fai unga ale palmene vale fai unga ale a kapeneta il tupele ave il totongo o yeah la ya tatu ele sa tatu ya a to fai mai o tupele tunu ai fa fel tu la fono le o man pasia e au mai ele malo i al kapeneta po o tata fo i tono le i tonu i le palmeni e au mai pe au o al temi e tawena ama i fafo e faia i tau tonga men e fa pena la e se langona i tonga men ele ma faia na e fa pe mai le wo mal vai temi ale ele kau faia ai fa fel vai temi lenga i lumba ku o le e se fa sa mala oli uma na mai uma tani mai uma i fafo ele fa pena na fsinia ale mele o liki mai to le mele e langa liki mai kua ave o le observa ina ia fa le anga le malo le ini au wana le mea a fai o tatou in tangata poto kasi ang kawhalongo ye kipi e siya nga il malo sa mo le mele o matitiba le malo sa mo a le ave kupe o kongi me le o tatou vavai el tulanga le o il malo sa mo te minni nang alai o am fai mai le o ma sa mo alai au tilo uma tala langi el mele o isa mo o ave foi sa mo fatai te ngai tonu isia tonu la iki al Pacific o la to o e mai talana la sa mai tonu le media aroton le fai o sa mo fatai te ngo o al Pacific al temini o la to o e mai dai ma se si o la to o e mai langa lae tama fai lava ina ia faaleanga le malo le ini ase va ai tonu o New Zealand o le ale le fifio le media ile matu palmia le o te me fai le interview e ku sa o FC ma vo uma ele to o le media inge le TV 1 2 3 to o to fai mangi fam kalanga faaleanga ile le palmia le ai wa uma le interview uma dan mele isa mo temilne umang kau ay may lunga le observa ay ko mai ele el faka ko mai ay lunga inga i fa mau tu ela to mele contextual mele tatal no i to lepa ole ale contextual mele le tam fa il vangale fa ale anga le malu pau wana mele te vai to no mele me foi ngai fa mai oli ki mal faka ma e vai me ngai lo ai fol fa vol vale ole si fasal launga ngau fam kausa mai ngaliki mai faka ai pa fa pe mai soli o vai ku faka le ia mai la ele se sengan mal me ngai ko ngau fanga yem ko ka mai waliki mai ala ku faka le o liki mai ele alu se tangata fainga luenga al fast o le to no le malo alu mai ai avele observa le mela le ai aliki me fa pe liki mai o le il tangata le HPP le ngo fo kongu ale fia e kala in menga wori ki mai ku sei lo fa bol bole le ya le matu ya le upu le liki la tutilo abi fia ngana ase mai foi la kasi fa ka ngadi asa welua fa ka na liki o le tupele o le tutongi o le advice ya mar tongi so ino ale le fingoro na vai fa pi male planga fulili
Le la ua saunela ia siautina. Le lau saunela ia le lo matua ma sau fafo mai o Samoa fai ana interview. Fapea o se le tio mai i Australia. Alela na ia teuto. Ai longa tau le manatu le lo matua. I toi ti fa 5 masina o mkua silence lava lan taitainga whaparingia. Tele lopo e matua le temi fiu Samoa te tali atu se. Na matua i ngu le lo matua. Ia ale o te manatua na utau whaifu tau kawa le mena ut whapea i ele mele e matala mele lo matua e manino e sa. Alua duanu ngu sole a enda e sole. Alo ron so ngo pipili le me. Oi. Alo ngu to amatala me yet fai ngor tau sanga utau fai se me lo kai lau gen malito. O le onga io ia me uso. O le onga io o vaenga ni se pese. Ua umatu le vaitimi fu le leo ata ia fai tu nei mo meu soap opera. Soap opera. We think of the days of our lives. Pio le koe whengi episodes o ata ia. Ia pio le te fwole le Beauty and the Beast. Pio le pasau le tatu atu nu so le pio le ua whai fa episodes mai mea. O le kele o le makamaka ia ka kōle arai o Samoa le waria le wale nga whapea miu. Ia, o le au te lenga lava e sa o le lila utala nei o mailiota. O le tau mawhai ai whaaleanga le malu. Po le a malea le mea. E tasi alo na aunga. E tau mawhai ia se whainga ia matua i vili ia se ia matua i whaaleanga ina lava le whainga malu. Ia ua silent lo matua ale o toi o sombaya. Saori. O mea tua ia. Ai a tatou nofo lai wha sanga tonu le bele. O le ti ngā la loto ona ua alu ese mai lau le mali toa ma be se atu mai si vaenga le no malau le mali toa. I te mai la tu whainga malu. Le nā alua ia wha le tonu le whainga o le whainga malu o le uri. O le uko e whaia e lo matua le melena. Le si mea te lea te tilo i ai le ngā luenga wha advisors. Te mana tua le temi na whai e revi shuffle le lo matua i lana kapineta. Matu. Na turi a pua le lo matua le le minstau tu peru i temi. Ia. Turi a pua. E o mai e temi nei e te whaalongoa i ua na saunoanga. E le fia il minstau tu pe ma e te vaila i le meo le whaatino ina o le meo le turi a pu. Turi a pu. Ia le usa whai mai ia muripola i luma i talani o le na fua sa whai. Le o le matau tia i o mea foi e tauwi a tatou i tatou. O le ese senga na le reshuffle na whai e lo matua. Ma le reshuffle nei ia le parimia na kapineta. Toru e peto wha ia i foi. Ia mista lango na wai lalo lana. Toru peto wha. Ai te wha ai i le whaatatianga i le pale mia o langa reshuffle. Very smart. A tau e tato e tilo le lema e babai. Na o le i le teimi na attack atua e le suita i tai ori tua ngai. Na eva aile i o leo mai a kamai a tamai mistai i lana. E a whaisia. E ma whai voi lan tātou tilo. O le reshuffle, ma le teimi e tali mai ai. O mana tua. O le teimi tuai o le teimi o le. Pe e tali ale malo e uma i ai ia la fonga i totonu. O na wha tali loro le malo. Nā te minei. Ele tu mamao le tali. Ele mamao e aluatua tali mai right away. Io, o le ane mafuanga. Ina ia matua i manino mamala malama. Io ia le atunu.
Langa pa'i atu fo'i I le whaiunga. Ua mamau ese. E ore te me tali ele maru. Ua mamau ese le. So, ole matango fia la le ngato le whainga le reshuffle le le pare mia lana kapene. Ole taimi e tali mai ai le vaenga. Wale toi ua I le vaenga mulu. E tali ani tali muli. Ole tali le taimi lea. Oka semana ia. Ua whaongola le tali le tionga le li minsta ina ua oso ua frustrated le I o fontoi. O le tamo ia leno na la foe lo le tala. Ora so vale. Not only that, plus the tone. Wale aise control o le tone o le li o waita. Ina ua, e whai o le fau le vai mai e fau minista. O le taimi e attack mai e ia minista. Peo ina katu te loai man me o le ata mai wha le atua. E whaanga ioi ai I le tali mai le malo. I tangata I o fia tau sanga o tono le malo. Pai mai lo le mana whionga li pare mea. Ia. E se foi sia mātou whainga. Minsta lango ia. E lalo uma o le whaamalu o le taitai. Mai la lango uma I le mata upu mea tau tupe e a foi. E tai in uma a ngai I le minsta o tupe. Ma mea tau tupe. A tali atu la, I le peila o tau le temi o tau. Tau te malolo uma e na o tuila e pai. Yo, atu whara I le tau o le langa leo tātara no le reshuffle. Te whina. Mana ia te lele mele wa elmo ia. Tu so onga uma ia to ina nga whai a whunkoe la le uma oi whunkoe. O le lo ia. O le tangata fo I tau na lava le tau whama le utama male ono sa. E matoho e mon lo ia ki ngā kau ai aku e mea ala sau wa le buwo le ai mo ka onga. Ia le la o matua wa ngalo la vai le li lona tūlanga wha lo ia maron tūlanga wha suitaitai. O kau ai e wha pe ia upu ia. O upu e tau ai e mon tamatiti fo le walu fusuanga o le lava me whainga lua. Mo folo malau le. E pia o le vai o kamao lau kamale. E va pena mon tata fo le whainga. Lo kamai pi o lo kamai pi o lo kamai pi. Kamai pi o. A lau makua papaku a lau kamala. E va pena le mele. Walu le finga ngaleri. Wa ngaleri. Era ia sili aku le malama. O ngai o le mga kongol palmenga ale sili aku malama o kamai ya. O solo ko inga lang ambianga. Bai. Le iso kai au. O soli. Yo tala nai foi mo tamai foi. O le o fai fusuanga le anga mai fusuanga no sola ia le imberna. Ele se trata lá esse to fama se utanga voi ma foi ngonga. Ia. Ele le si me mali. Ma wole le mai mo fa wo. Ma wole le read le mai mo fa wo ia saunoanga ale suio fa la tem samta. Ia. Fai tau le mai le ma fa. Ia. See, that's a very dirty politics. E whakanga whakua o. E te whakanga whakua o e ka upe a koe malea. String attached, o lea. Kau whaleanga. Nā. Eo. O a ia whakuanga whapewhai mai tautua nā mautou lea malea ia awangi i o lea. Awangi i o ko waka mamai. I o ko poko i whainga o ko lea malea. Ala whai kau le mai e minsta langolango. Ai a whapelo e kuriei oi. Ia o ngai, ia o le tua ai amba i lau. Ai awang e fefe. Ai awang fefe. Awang fefe. So, ia whese mea e whakua alo koe loa koe markamba ngā voe le awang fefe. A whai mai a whai e. Ioi. Ale whai kau le mea minsta to alua so kong parmene. Iana te te whai tau fia se pulu o tau sanga i tonu o le parmene. Ai ale o ia te oe lava le mea lofa le atua. Ia. E tala no mai a o le matua paero tangitangi a o le whalo. Le isa, nga mai le vawe na ita fontoi. Le mai ita fontoi e whai atu le mista. Mele si mea, au atu
tau te tau whai tala se seinya tūra fong. Sa o lele. Ale sa o tala le whai. Na sa o lele ia mo whao i le whai. Ia o whela le me fua i ele umi o le parliament. Ai wha sa o ele minister to a minister nafi. Ole mea, ole se senga le na. Ole bottom line ta tala no i le vaenga dea. La sa sile leo te lenga. Ole development. Ole atina e o sa. Na sa sile lona o te lenga. La ua i etu le pa ole matua i te leo le mea lofa le ua i etu tonu i nei le tonu. Whai o tūlanga whaalitino fo le developing o i tū malo. Si se ale tala whai me o la ae e lengi me o moa kū malo. O le tangata le alu i o le whonwha vai tala noa i eanga bea e mana o i. O le tangata la na le whai tala ia. Al tangata la e alu i o le tū malo i le whonwha vai. Ai whai koi whonwha vai. O le lei. O le mele mele te alu a mai. O le tangata la nga ke whai a meanga. O la lava la e manuia ia. O le kanga pai e la le. O le ati na e ina o le atunu ule te mini. O le o whai mwhatai ta ingo isi atunu ula i tia e te mini. E matua i maua e le mela o isa mo. Le vo i whaali mai la mai lungo o Facebook a tangata nei le. Ia kau kalo ma mea o la ua. Ai wakwa i le kulimango le pikongu le kau i o. Le anu mo me vo i o. Ia mawhale vo i o le o whau e nei tangata la to watama i shop. E tu oi mo me o veggies. Kasi na meno o latu i o vai e. So le latu la le i le o e oso tua i e te aluanga i o i le whanga. Ai oso tu lai tua ina. Ia o mea sa tonga bau fo le se tu lau samo. So le ke lakunga. O ngai whakukua i ngā ia mo me o tamai whalena. Ai mo me o popo, o uwhi, o talo. So o se tua i ngā mea nai mo i ngā. O mo me o ngiu. Na whai ala utala, ma ko aku whakau mato ainga. I runga tua i ngā la o tua i lalo ki whakulu i lalo lea. I o i le whang. Pata ma ko inga. Ai whakau ai mo me o i e vo e tai. In the middle of the bush. Lau tala nan whai mato ainga o whaksole. In the middle of the bush. Le whakau ai i e tai ia so le ngā oa i taulanga sa masa inga mo i aso ia. Wale i le mana ia. O le development langa tangata langa. O ngai o ala ko i e whai la ko pisingisi. Kamai pisingisi la iki ia. Ia. E te vai ei. E whai i le barbecue. Ai so o tuai malmon me o te mai whale voi e lei veggies. Ai so o koi ma tai ngai whakau umai nga. Sure. Ia ala i. Se la li. Tanga mau. O le ke ala ko whape. Sole. Aso ia ka saungi. Ngā ko ngā ngiu mo be ele ai ma se whai e ise mea. Sure. Ai vai ele mana ia te leo le o filosofia o tata le e whai e inala e latu tama ia shopping center le au ka ua ka mai shopping center voi a ka mala o mo pa me. Le mana ia voi le wailoa e to tele tata ta milo. A milo mai ai o i ale paka sau mai kua ngai si umu oso mai i o anga ilunga i falla tai le me vo le sau ai ngai sa tau e ko ke la kan vai ke mi a kamilo ia i sa lo mal tanta na fa wa ngas mai menga e ole sa wa le au kamil sanga vo le fa ka oi mane ta mai le ota i le afo le ua fa mautu mai sui tau va pa lo talaiti e to alua sui o le HRPP lo wa mai. Ia male lato wafoi. Male independent. Iwa i mongo tonu. Thank you. Iwa i mongo tonu. Ole, ele me mari. Ola uolele. Ole ankole. Ole suila utamo e maiele. Ioe. E pei e whaata maa i eisiri o nonu. Nonu le ua
tasi ai le afu, le fast. O le lipoti le nau mai sa o ai samo. A o le sui le tamo e mai le sau e suafa ia le sau o le independent. Le sau mai ute vai lima e suafa ia oi po ilingoa ia soalo le mi. Ua whafeso'ota'i e le tangata soifua lea o lau timuia. Oe. E sau e oso. Se kako kilo ai mo meo portiki ele lea. O le toe oso mai lana o le sui lea mai vai lima. Ona ua feso'ota'i atu iai le sa a o lau timuia. Ma nonu. E tausonga. E tino le lei e ainga le. O fea la me o iei le mafia o le toto nei lo le vai. A le uto e oso lau tu ialu e tau fai e whaatonu atu ia le sui mai ute vai lima. E oso mai, e sau e alu e whaatuto atasi mai a le heita pipi. O mea ia e tate tilo iai. So se le mana yo ia mea. Ese le mana yo. A toto tino ma anu. Ia, le foi la o oso le si sui o le fio anga lavo mangiangi ia. Tu lou, a mau le ta hapa no i. Le tu sa o tu areta. E ma fai la da vatu le ta sosoani. I tangata o ma le fast. I lango tatou foi ma vai mo. Mo ia le ua vai whapea. E tau pana pa e se tala. Ia aua ni toi tupu le tūlanga le na tupu mai i le palota alau tiu ia. I mastamo tai o liseu. O te talitonu foi tai o liseu. O le uta pena e palota le lei mo nonu, ma support nonu. A o le whanua noanga lea. O le toi oso, na talo lea fu isa tauwa. Musu le sui le oso. Ni le tona tielanga o tala wha mai ia, o le lipoti an sau sa o amisamu. Ngā sau sila ia to i ngā winga whapea. E whanono tele atu le pa ona e peo le vuenta ua vo i paroka le ana whai inga ia. Le ana whai inga uma whaatasi la ua. O le sau whai inga le toto, le tauia o nono ma. Baio. Le na o whaatasi ia na vai taimi ia le vuinga whai inga ia skama leo. Te liseu. O le whamatalanga leo te tau wha longo atua i. Ua peia ua amatona le fia ia le au mātutua o le alalwhanga mangiangi. E pe ua se'ero la tau tau fi whapea. O inga ka koe lango skama kiki mangiangi. Really? O le mele le tupu nei. Kau ke fiu le me avaku ia whaukuanga. Ala e o ala o ia. Le se senga la le o tamatiti la titi. Ma tanta matua. Le a ua whaua me ala ula ikia. Ai ana whape sau se tangata matua. Wha matua tangata i tu tonu a mangiangi e sau taboi. O ke roi whaolong nia umale uri. Alanga ole ua whai e ame ala uri. Ua whakamai kiki ai ala whapea. Se i tu lou le ala whanga mangiangi. O te le whata mawale e langa fo e pi fo e ia. Tau fo e ro o lo ufu tang. A le wha matalanga na no whalongo e. O a matana le fia le au matua. Aisia. O na waunga la ia whata miti whapea. Ia saulanga ali ia. La waluanga i o. Whatu mai o. Ai whawhela ka meki mangiangi. Se tanga ia ile nu. Kaki ia le tumalo. Ai se kanga ile ngu. O fei ele fina ngalolu. A oi tanga le tu watu ilnu. Se o ke o foli ngai ku ngā mefo i nei ku ngā tangata whape. Ia. Ole nā. Ai pau ko le tau tilo iai. Langa te tau ana tu mai le sui o le fasina. Ia. Io e mau fu ile nei ava no tati tala no atu e ma vatu dungo ta por kala.
e tau tua nā ma le fasi ia oni toi sorongia le mele na tupu nei le palotole ma mao le vā o stamo taili siu ma lau te mia o ka se vā ia o le fale tonu le pole mele na umatu ia taili siu ono to tele o isi ata to le fasti ia ele e mana na ofo ele au mai e tata lai mana o ila to ai lo fina ngalo le afionga le li palmia male fast ia to be fair ile tatu fast nala na lo ese mai le tamale mai o ile HPP ona sau le fast ia ale la o tatu mana e au mai ata tatu te mana o ye e fa fenga malo se me fa penga a fa penga o ke la foi uia e se fulu foi ka kai o ke manga o ye ba ko le fast i le mele o ngolo wika ya tailisi e fa felang ku se fast e le fanga ku o le mele na le tau momoli tu la volta tu ai ngal fast o le mele o fina ngalo ye le i palmia ai mai se le lo datu o tatu vaenga fa fa mole o ia ina po le a foi so tato le fia ile support te leo o stambo nonu la tu ia nava i teimi ia o tala fea vea tala fea vea ai mal teimi nei ia fai ma whawa onga ia tato le mea lena tupui o ia tailisi a tato mana na o sui tu la fono ia ka kia al mea ngai ki ngalo ia fai le mea o le o ngalo ia le tato waenga fai ai maise le afionga le ripani fa mole fai le melna pauna le me e tatu te mauai le lua vai tolu me ne e tatu te vesi oi ka ke manga ola sur kula fongo ai ka ko ka ape fa pe mana ia o tele i maua se tala ia fale alili a tonu tau ne tau o le asa tau faro no ia fale alili na o falo hotel na o moli fo le sui vo io fale alili la to ia i le chapipi o tato al fast o tele o ilo hatu la po ai el fast na nga o me o le observa le no vai te na o moli fo ia i el suyo fale alili mal suyo oifo o vai montón i le chapipi al nea e fatalista to sui ia o na vo o mo mai o sta mo nonu nai wa to ita to ina ya a o fale alila ye le nga le suya le chapipi le mo wat o te atala le suya le chapipi e ma to foi fale alili ma tasio toi le sa failan tala i anu o mai so le o su o te akono toi ina le fakasa oiso io e tau no fesa seno ta ma fofo de o fea so me to ina ti akon to ina ala no le leia o le telo fa jau le pi fi au fuin sa foi le lotu le ele lango no ina ia le malo ela e o te ini lu balo atu o le o mai o le sui o le ti akon to ina se ia vana se le taino le o ta mai ia lang o taino na le na mai o ti akon to ina o le ali e pasa o le mtanga dua ia asi tatu talia i tatali e o mai o se suita mai tai o le ase fina ia a mai se suita mai tai ia si i babai foi o so ka ko kambai ale ngalo ko femisa i lunga i o ile mea ai le sao mai ai pi maniel na a sau se suita mai tai ele le fo na si fa ato ai ale ia suita mai tai tono le palmeni i mato sui e lo le tu la fono le ina ia awai nei tu fa pe e au mai pele sui le fa ato ele le ono pasene o te mai tai tono le wala ngol piang ama kamal ka kombe o 5% ale walo raung pasing ya piol tu langal na ya la to ya ina ia sa wisi suita mai tai ya o ka ofie mele wala ngol le ba heng ia suita mai tai le ale i ele mo ape faina sa utun pele ono o paloka ia le faini
Le la mali si di makausanga o le float tala ke ngele o. La umal kau sangari o whakau pe upe le e ari iskinga ri au kong foi se fufuanga. Le o mai. Ai tua foi ma momene el malo. Langa a fai ai te o sau ai te o fa maunia e to sau ai tu. E ko kongi a ko uma kau sanga ni. Ale le sang ngalwang foi. Esa e pek pei mei. E pek pei mei. Lang voyang na lang hangi ono le e fatali ia meio a ole man tau sa ton Ele leila le su mosca ku suita mai tai nei falali e se fe for kupele pe ava pe mo ki ngoi pe pe ia te mi atole e fa pe pe ai ia suida i mai voi ai o i fa mo singo ngai me sa le leila ka pe aqui o saule me e maro se kengi se ka mai ka imania ngau a ko wa o te lola o tilo on ko ke le alon kupe mo le pek pele oyo eu kamai pe o le uka alo kamai a voi le fia kusa pe fai mai o langa lua ku kongu le se fupasin am ko fia la bol mele le mo le ia se le ko le to nga me o mai su e tu pe tonu i o vai nga fa le ale malo sa mo e fai male lo fa meu ya o no tatai mi si vai ngo e fietala no ia i le otale ei na le pauas te mai mele tas o to e vai tu foi wa tu tupu mai foi a vesia inga i mene o la kapi e o vai tu fusu anga tele la foi i le liki le la o mala kapi au fa solo i fo liki ra le fai taloi ni ese melen tupu mo le malaya baya ese melna ai tupu voi nei liki le na tupu nei po vai so elente ni na tupu mai melna le fai ka o nga ma soli e tu no ina e man ko olla kapi yungi nga le ko pol menga ya liki ra le ko poingi ale yangis ole wali ya yang la kapiung le fo ko mai fo ko liki ai le ku poingi menga le bebe sini tu le pa na yese ta si fo o tapa anga no u na mai sana fo tuanga Juliet le na mai la na fo tuanga i mene fa pene ia fo tuanga la ia fo tuanga fo le pe fo le o tunu nei fa banned for 6 or 12 months ia tangata e fatu puinga le vesi mena ia au tangata ia supporters ia saule ata i lunga voile le screen ia mantu tatu yo samo ia le ngi screen se voile le e foi e lau e lo tangata le fa sau lunga ia nai lola ia le ia vesi mai mali martalo ole o la utau au tilo e se ta ua solution e mene o la ula le manatu tau fi ato o mata alonga ia le au matua tau fi ato o ma awange ko e fai nga alonga e ma le au matua fai mai lava a mata lona developer onga onga ia tau develop sau wa ila lo leongo alua kau lunga le se full malfitu tau sanga keita fa pena tatu le si fa tau sanga ilumana o le se full fiku le o e represent Samoa ile World Cup wa duas full mon tupu tau sanga su fitu su van alai te tonu a onga me aya kau kala ku makua ke le fangonga ngale ye kungu kala pu pengingi solo mua ia lato le fai o tu ngatu langa ni ya wa ya develop loa onga wa develop onga grassroots ia o tu lunga o ta makini wa makua au mai au ifafu piki au onga fo le lalo level le au mai ifafu ta alo mai fa foi nei Australia mai nei ia tau sang uma awane nei motu le mele
Lango nei le ila ka pi ma Australia. Ai mai sai ni. Piki au ama i fafo. Fa nga i el tupe le na batu e Australia. Nga i el tupe na ti valo pe ka maki. Tali tonu mai lau vionga lau sunga tule. E o atu ile si fata usanga. Wa makwale le ka maki ngai representing na Samoa. Lo ule manatu le afa pe fa fonga mai ia el malo mal tulanga le e mafai ona tatu wo tatu sosani o la to ia mko ofa la sosani mene yo programming o mene yo o onga talonga program le ia mai for tau sanga o matua fata tia le au vivi o le fai ngo talonga ta tia fo le mele te lo le si mele tu le po lo nei le foi tele tonu nei New Zealand le fusu ya ka magini o le mele o le mapu a onga ko nga me foi le sawa mai sa mo fa pe la ngo ma ko o le makwa onga o St Joseph ba fusu ra ia le onga ai tu le point ai tu le me sa o amal me mon wa tu le yo talong ale o fusu onga wa tu le yo o result onga o fusu onga le voi la wa mai nei tamiti nga o sa mo voi ai o le lo ke fai al menga o le mai o le onga eventeo fusu mo la onga kausen because if I mai lisi yo ma ko onga si le ko onga ai te vai ai el palang le ai ma se palang ya lo fai mai e si la wa onga la wa ai ke vai kul palang yo le fa u mai o ling veske ale fusu ala wali i ngwa ala yo palang yo ling veske o le au inkia yo ling veske o senga yo le au ing veske ele ya ma se senga ma se palang ya lo lum pala la i fo dunga ya o or ka makwai ai le ai ma se palang ya ma se senga ma se ala wai fa doctors ma ko ya lungai o kuku mai ngofo mai lungai oi i ngaluenga mawalu lunga le malu ale fusu ala le uri ya o malo lo le uri ya o lo fa ngaluenga factories au su en ngaluenga yo ala mel na le o mo nei e telefon na ma to ngaluenga le tom fa nei to miki nei ka aki ale mapo a onga ola la member wa menga o le kama kwai o St Peter's o kama kwai le e ma se me ta si mo wal na me Paula me o le mele o ilo o langa temini o e fenga renga lei o mo lei sa tu pe e tau selo wa inga le temini ke le o le mena le to o ba tu se mana to kasi nga me le mo o ja mo se la ngal makongu wanga se la ngola wa onga le wa onga le fusu ya ka miki kongo ka lunga fusu ingi me ai le tau le ngole onga na te e tau but awang i fa mo muale ngole onga ilunga o result o la wa onga result o kalunga i fa mo muana me yo se na to e pa ia tu langa le o kapi fa no tele le ai te jamu e si le fio e tu le pa kama kwa ia so ya fa po ma mal mako kama le tika sko skamo leiro tu volia e fai ngwa ko ku mau se le ka longa nga makwa ku vai ala ku pia ai ka mo fa kasi ai ka mo le uria sa wale si pingere si des ava lo la me mana yena mama ko vai ku le o ma ko vesi e va peso le fe ska ko feta winga mo ava ko e me ko luanga mo uli mai fa se le fengol ta lunga ilasu se na kai ku ngol malai me ia ngol mai vole ka ba ko solo ko ingu va kasi kam ai ma se ko ba yo ko ka feta wi vole la nga le ingu va me se e ke vai me ai ku wale o ese unha tupulanga sole ese nunca kiol malo valio ka me kiro ke mi eso olele ese nunca kio ke lo po fe pange ka mai ki mangi yang va peso po i ka ilo sole eso le on meka ul malo vali meka ule ya ka va ngi fusu anga i fai mai sam